Amavubi. Iyo uvuze iri jambo akenshi nta kindi kiza mu mitwe y'abantu usibye ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bamwe mu bakinnyi batanu batsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Igihe wateguye icyegeranyo ukaba ugiye kukibagezaho ni Izayi. Bahaye ikaze. Twihuse cyane ku bakinnyi batanu ba mbere batsinze ibitego byinshi ikipe y'u Rwanda Amavubi. Turahera ku mwanya wa gatanu, turahasanga umusore ukomeye cyane wakiniye amakipe agiye atandukanye arimo APR, Rayon Sports ndetse n'ayandi. Uwo nta wundi akaba ari Bogota Labama Kamana, akaba ari umusore wakiniye ikipe y'u Rwanda Amavubi hagati mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2009. Akaba yakiniye imikino 25 ayitsindira ibitego 14. Ubu tukaba tumusaba ku mwanya wa gatanu. Dukomeje ku mwanya wa kane, turasanga umusore ukomeye cyane washimishije abantu benshi bagiye batandukanye b'ingeri zose. Uwo nta wundi ni umusore Rumamija, akaba umusore wakiniye ikipe y'u Rwanda Amavubi hagati mu mwaka wa 2003 na 2009. Akaba yakiniye imikino 25 ayitsindira ibitego 14. Akaba anganya na mugenzi we Bogota Labama Kamana. Tukaba tumusanga ku mwanya wa kane. Ese uri baza batatu ba mbere n'abaye? Ese utekereza yakabaye kuba yajemo ariko atari yazamo? Ndetse n'ibindi byinshi umaze guhurira muri comment. Dukomeje ku mwanya wa gatatu, turasanga umusore ukomeye cyane umaze gushimisha abantu benshi batari bakeya. Akaba ari umusore Meddie Kagere, akaba umusore wakiniye ikipe y'u Rwanda Amavubi mwaka wa 2011 kugeza n'ubu. Akaba yashanzwe ari kapiteni w'iyi kipe, akaba akiyikinira. Akaba ari gukina ikipe y'u Rwanda Amavubi mu mikino 59. Akaba yatsinze ibitego 15. Tukaba tumusaba ku mwanya wa gatatu. Ese uratekereza babiri ba mbere ari abahe? Muze gukora subscribe kugira tubone ibiganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Dukomeje ku mwanya wa kabiri, turasanga umusore ukomeye cyane washimishije abantu benshi bagiye batandukanye banyuze mu makipe agiye atandukanye arimo Polisi, APR, Gor Mahia ndetse n'ayandi. Nta wundi akora umusore Jacques Tuyisenge, akaba yakiniye ikipe y'u Rwanda Amavubi guhera ku mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2022. Akaba yakiniye imikino 59 ayitsinda ibitego 16. Akaba ari umusore ukomeye cyane washimishije abantu benshi bagiye batandukanye. Ese uribaza umuntu ku mwanya wa mbere ni uwuhe? Amatsiko ni yose, nanjye ndahari ku bwawe ngo nyakumare. Twihuse cyane, tugiye ku mwanya wa mbere. Ni umusore ukomeye cyane, umugabo ukiniye amakipe atandukanye ari mu kipe ya APR FC ndetse yanabereye umutoza ikipe ya Rayon Sports igihe gitoya. Akaba yabaye na kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi igihe gitoya. Ngo nta wundi ni Olivier Karekezi. Akaba yakiniye ikipe y'u Rwanda Amavubi guhera mu mwaka wa 2000 kugeza 2013. Akaba yakiniye imikino 70 ayitsinda ibitego 24. Akaba umusore watangaje benshi bitewe n'impano yari afite idasanzwe, bitewe n'ubuhanga buhanitse yagaragazaga yari mu kibuga ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Akaba ari dusanzwe ku mwanya wa mbere. dore ko bamwe bavuga ko bigoye kuzagira umuntu wamucaho wace kuri aka gahigo.
ese nawe ni kubibona mu mboni zawe, cyangwa usanga hari undi uzatera ikirenge mu cye? Ngahayo nguko byinshi mwibazaga ku bakinnyi 5 bakiniye ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Nizera ko benshi bamaze gusobanukirwa. Bategura icyegeranyo kandi bakibagejejeho ni Zayi. Mumaze kubifuriza amahoro y'Imana kandi mukomeze gukanda subscribe. Dore tubana mu biganiro byinshi biri imbere. Naho utaha.